Kisa income te kebo project hepada tongo esi project borok buskan Scooty Jak kha baisi ding sangjak kebo थांनाय सालनि 26 तारिखआव बीरचन्द्र मनुदिगिनि कायसा संग्राम मेला अंगमानि जागाओ खरकसा दिपु देबरमानि मंगै स्कुटी कमाजागै थांखा केबो ओ स्कुटीनो नुगुइ तंखान के स्क्रीनो रजाक नम्बर तंगो अन नम्बर नरो कॉन्टैक्ट खाइदे हनै दिपु देबरमानरो न कक कसारखा स्कुटीनि मॉडल नम्बर अंखा TVS ntorq 125 BS6 केबो ओ स्कुटीनो नरक नुगुइ तंखान के स्क्रीनो नम्बर रजाक तंगमानि ओ बाय कॉन्टैक्ट खाइदि WhatsApp फोटो रक बुइ रहर दि जदिसे ब कन्फर्म खालायखान के बनि हनै bo phai namani yagulo norok no 5000 nai hnai saka tei bje Scooty Tilangai thangnai no bo kok kjarkha nung rang sorni bagai phanung obahai samung khlaigai tongkhan ke bono nung Scooty thangai phirogui raidi bo tabogo police rogo complain khlaiako nung bono phirogui roikhan ke bono no kunu buglak nung bono Scooty phirogui roimani jagao bo je mansak bono no rang rnai hnai bo sai khanarka Scooty paimani besi digjayako dipo deborma tei bini family rok belai kenu dukho nangjak kebo o Scooty no norok nugui tongkhan ke screen no number jak tongmani bai contact khaidi WhatsApp o Scooty ni photo boi rohordi jodi sibo boni Scooty hnai confirm khlaikhan ke je contact khlainai nembo bo magmang khlaya jodi sibo boni Scooty phirogui mankhan ke khushi khlaigai rnai hnai chao kebo norok o Scooty no nugui tongkhan ke please contact khlaidi WhatsApp number screen no roi rojak Scooty paimani bo besi digyakho number plate ro bo thepa jayakho Scooty ni model number angkha TVS ntorq 125 BS6 kamajang ni mung angkha dipu deborma bini para ke Birchandra Monu Rajapur Lalmaira deborma para tei kaisa kok angchini tipra sarono koina musugo nung o video no like khaithung khayathung subscribe khaithung phiaba o video no norok share kaisa khair jadi tamni hinke nini o share kaisa khoroksa borok ni Scooty phirogui phanung mano